Ya kesurok celong dauki lakang naga benta barok ki kali jong di patba bad barok kejat kali bad di patba kum jog di bapadan kami kena kesurok namar ga jing tua kendo kabalaja menhaka aku we trik jeliau arhajar aku undrio kadalam sya ke jing tua no jong kesurok hajan kesnong lai lengkot haga district East Khasi Hills. Haga jing penmi aku hukum u Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills Abilash Baranwal ulong ba ka jing tua kendo ke bajur kalaja haga dengan surok shelong dauki haswa ban poi ke shnong la lingkot ha kabal haban khang no ekne ke surok ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kala khmi ya ke jinglong jingman ba kalong ba ke jing maramot ba ke jing shnabiang ekne ke surok kan shimpor ka tukane singi ha ka bagi bor pnya distrik la haban khang no ekne ke surok mardor na kam ta ke jing shnian jong pat ba ta da do ban pen bana da kumwei pan Gibor pinyak distrik kila kentu ya kinong let nong wan bagi beriu ke bapunan kami kena surok kentup ya kinong jung okai pertai ke bertemu banet syadauki. Ban kiar na kena surok ngajan let lengkot. Neri ban shim degi wei pat kilenti ban poi syadauki kata lengba ke shilong seora seobar dauki lane shilong jowai amlarem dauki. Labetha ik beriu ke banyak kali ban buat ya kijing betha ik balabuk degi pulet. Ki pulet pinyak kali bat ke NHIDCL. Kenang ban lat na kano ka jing mensau ne ke jing ja ko basengusi lai jing mudru igi breo ba kinda pet bha ya kapor banet banwan kenang bagan muslim yaki ba bagi temu banet chino chano ba kinda pet ru ba bakin trelang bat ki bor ki bapenian da ke jing wan jogane ka ayom liur hakathan bro ko we u deputy commissioner ulai jing mud ya bro ki bele jing let bakin khmi bha ke jinglong jingman jong kesun beneng ya ke bele penmi da ketenat IMD bat ban phone hu number IWR na gabenta kinu kejing harap ki bakerki kibor pindah distrik la penpau ya kejing sosi na gabenta kania kejing ja bat kiloong ba onele kat bala ban maramot ikan ke surok bat hakapor badang maramot la kentui kinong nong wan bakin long ki bayasha